ya rena ya beke re bona re na le tša pletlo sepela jang. The weekly predictions. Okay, ke na le the Queen of Swords, ke na le the Nine of Wands, ka buša ka ba le the Three of Swords, ke na le the Queen of Pentacles, ke na le the Devil, ke na le the Four of Swords, ke na le the Six of Cups, ke na le the Queen of Cups, ke na le the Ace of Swords, ke na le the Moon, ke na le the Three of Pentacles, ke na le the Ten of Pentacles, ke na le the Seven of Wands, ke na le the Chariot, ke na le the Page of Swords, ke na le the Ten of Wands, ke na le the Awakening ya mafelelo, ke na le the Knight of Cups. Okay guys, ke tla go fola ga tee pele re thoma ka reading ya rena. Okay, ka karata tše ke nago le tšona, melaetša go tšwa go badimo ya beke le mangelo a gago. Ba bolela gore ke nthela gore moa ngwana o tshwara thipa ka bogaleng, wena o le sokwana the protector. Ga ile rona le bana o motswadi, you are the protector. O protector bana ba gago, o protector bana ba gago. Ga ba re ilwa ba ra gore e ba motswadi wa lerato, motswadi le leng gore bana ga ba ena le wena, ga bana ba ena le mathata ba tseba gore ba ka kgona go tla go wena, o open, o na le good relationship le bana ba gago, ba kgona go tla go wena ga ba ena le mathata a go botse gore go so. Ngwana ga ikwa a lwala a ena le dipain mo mmeleng, o kgona go botsa re mmago ba papa today a ke kwa gabotse ke na le 1 2 3, ke na le tlhogo, ke a sellega, ke na le stomach pain, jalo le jalo. Go ka bona ngwana palela go tla go wena ka a simple thing, this small thing, a sa ke kwa gabotse mo mmele a palela go tlo go botsa o tseba gore something is wrong ka wena. A na o fela o dula fase as motswadi le bana ba gago na? Bana ba go ya ba di-friends tša gago na, ba go era ba gago na, wa discussa le bona, wa bolela le bona gore bana ba be open ga ba ena le wena. O se ka kgotsa le motswadi e leng gore wena bana ba gago ba go tšhaba. Ge bana ba go bona o tšwelela, bana ba thoma go betha ke letswalo, o se ka ba motswadi owe. Ga ile gore o bole ka mokgono o le motswadi o le mo strict le bana ba go tšhaba, ye ke nako e la re o change, thoma go change mekgwa ya gago starting from this week, change behavior ya gago, change ka mokgwa o phelang ka gona. Pele o ka ba le ba go era ka ntle, thoma ka mo gae ka mo pele, e re go ba o bona ba thabe, ba thagale, ba o kitimele, ba bontšhe gore motswadi wa rena gona. Because ge ngwana a palela ko o botsa ka a simple thing ya go tshwana le tlhogo, a palela ko o botsa gore today ke tlhole ke rema ke tlhogo sekolong, what about ngwana ke ga tlo ba le mathata a ma serious? What about go na le ntho e le gore ya diragala ka molapeng goba mola ntle mola e le gore e kweša ngwana gago pelo botlhoko? Ke ntho bonang ka nako ngwe bana mafeletšo bana ba ke polaya ka baka la gore bana ba na connection le batswadi ba bona, but ngwana ena le connection le wena motswadi wa mo tshwara gabotse, ngwana o kgona go botsa mathata a gage, and then as motswadi wa kgona go eletša ngwana ge le re palela ge mathata e le gore
ngwana o na lona a go palela le wena a boima o kgona go ya to the next person la bona na le ka jwang gore ngwana a kgone go humana thušo e ba le a good relationship le bana ba gago a ba be open a ba le gaufi le wena ba kgone go botsa tša bophelo this thing e tlo thuša in future mola bana ba gotse bana le bona ba se ba bereka ba ena le malapa a bona goba even if ba sa dula le wena but bana ba tla kgona go botsa le ba le kara di-relationship ba nyetswe ngwana ga ena le mathata a kgona go tla go wena as a parent a go botsa re mama ke na le goba papa ke na le problem ka 1 2 3 and ngwana le ena o kgona go tla go wena ga wena o dira diphoso as motswadi o kgona go tla go wena a tla go bontšha gore no mama goba papa a ke happy ka 1 2 3 and then ga ngwana go botsa gore a ke happy ka 1 2 3 as motswadi dula fase kore o ke nyakišiše and then go lona motswadi o dirile diphoso o diretse ngwana diphoso o se ka ba motswadi o la go ba le too much pride ke thobe pele ga bana ba gago o ke thoba a se gore bana ba le batlo go telela o kgonagale e ba motswadi la go kgona botsa ngwana o re ngwana ka ntshwarele ke dirile mistake ntshwarele maybe ke tsere ke maikutlo ka mokgole ke dirileng ka ona ka mantswale ke botse ngwana goba ka mokgole ke behavioreng ka gona goba ke ile ka kwatiša ke 1 2 3 then o tsebe gore o bušetša mantšu a gago morago and then ka la re kgona go botsa ngwana kgore le ena o dirile di-mistake ka 1 2 3 ngwana le ena o kgona go tseba gore no ge ke dira 1 2 3 ke kgopiša motswadi wa ka ke fa motswadi wa ka stress ene ga motswadi ka ena le stress motswadi ka se kgone go concentrate ga a le kwa mmerekong wa gagwe ka gore motswadi ke mmereko wa gagwe ke go mperekela for now ka re ke sa le monyane gore a gole mafelo a kgwedi a kgone go reka dijo ke kgone go phela a nrekele diaparo a nrekele dibuka tša sekolo ke kgone go phela ke tshwane le bana ba bangwe okay when coming to dilo tša mebereko ka nako ngwe this week o ka ba le mogolo wa kgotšele gore a ke tsebe o ka re wa kitima o ka re o jagile something like that goba o dira dilo ka lebelo le legolo why go iba ka tsela e ka baka la gore nako tšela bo go swantse ba o dirile mošomo we wena ga se o dire o bontse o no tšwela pele gore ke tla o dira you kept on postponing o ile wa tšwela pele ka go goga maoto a gago wa se dire dilo at the right time ke ka baka le this week o tlo kgotšele gore o dira dilo ka boima goba o dira dilo ka lebelo le legolo and once o thoma o dira dilo ka lebelo le legolo ga o sa kgona go pay attention ga o sa dira dilo ka tsela maleba o feletša o make many mistakes so ya ba ntho la gore ka yona taba e ba go ruta gore dira ntho ngwe le ngwe ka nako ya yona ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona and then this week go ka ba le mogola gore go be le motho le gore o koša pela wa botlhoko go na le ntho e tlo diragala e le gore e ka koša pela wa botlhoko goba mohlomongwe dilo ga di diragale ka tsela e le gore wena o lebeletse gore di diragale ka gona and then ntho e tla go affecta emotionally e ka go affecta gape physically ya go bakela malwetši because o tlo thoma o nagana too much go nagana too much o causa di-stress go causa di-high blood pressure go causa di-migraines go causa malwetši a dipelo so ya ba ntho la gore o seke wa ba le mogolo wa go nagana too much ka nako ngwe dilo tše dingwe di a diragala ka ra bophelo because ene ebile mangelo ao ba di dumelela go di diragale ga ba di bloke why because you must learn from them ba ra gore ke tšhireletše all the time ba ra gore o seka ba too trusting nako ngwe feletša o trusta too much le manaba a gago ba le re wena ga o tsebe gore ke manaba a gago o nagana gore ke batho ba le gore ba go rata o ba too close to bona mo e leng gore go na le tše dintšhi le gore ba di dira ba go dira tšona wena ga o di bone ka re you are too trusting ene dilo tše mafeletšo di sa tlo go išetša fase because ke ntho e ba nyakang go e dira so ba ra gore bula matlho a gago so whatever is going to happen ntho e le gore tlo diragala mo ka ra bophelo bao this week e le gore a se ntho e botse tseba gore it's a lesson ba ra gore learn from it ke thute se sengwe from this thing tseba gore na mana ba ke bomang ba gwera ke bomang ene ba gwera le ba ka ba gona e ba le limit o ska kgotšana ba gwera ba ne leng gore motho ona ga a tsena ka gago wa ke taola o kgona bula di-fridge tša ka gago
o kgona go lokela seatla sa ka ra pitša a ntšhe nama. Go swantse go be le a boundary. Go swantse go be le a boundary. When coming to mabaka ditšhelete, tšhelete e tla sepela gabotse. Gore e ka no ba tšhelete, e ka no ba ntho e le re sa tlo tlišetša tšhelete, goba ntho e leng gore ka yona o kgona go kgotsofatša di-needs tša gago, dinyakwa tša gago. Di-needs tša rena ke eng ka ra bophelo? Ke go ba le dijo, ke go ba le a shelter mo re dulang gona, re be le diaparo gore kgone kwa re thabile, re se ke ra bolaya ke diphefo. That's our needs. So this week o tlo kgona go kgotsofatša dinyakwa tša gago gore o ka se tlhoke selo this week. And ebile o kgona le go supporta batho ba ile gore o tshwanetse go ba supporte, batho ba ile gore ba lebeletše wena gore ba je, ba lebeletše wena gore ba apare, ba lebeletše wena gore ba thabe. O tlo kgona go ba kgotsofatša batho ba uwe. Ke bolela ka batho ba lapa la gago, ke bolela ka molekano wa gago, ke bolela ka bana ba gago. O tlo kgona go provida. Ka nako nngwe go ka nna wa ba le temptation ka raphelo ba gago this week, mo e leng gore o ba le di-negative thoughts too much. Ke tlo gopela negative thoughts tšewe o dintšhe ka ra monano wa gago, o ska concentrate too much into tšona, because ge di tla gannyane go tla ya mathomo wa itheeletša. The minute o itheeletša gore re wa e alawa, o e bulela lebati, and then after yene o e tee ya mathomo go tla tše dingwe gape tše tharo. After tšona go tla tše 7, after tšona go tla tše 12, jalo le jalo. Gore o thomanana dilo tšela tša go ima jalo, akere dilo tšela le gore di diregetše kwa morago di a go imela mo pelong, di thoma koša pelo ga bohloko. For example, let's say o nagana ka this person o ile gore sa le wa phela le yena, ba o sa phela le yena, go na le ntho ngwe sala o dira yona, o thoma pele ka go monagana this person in a good way. Then after that o thomanana that small thing, that small mistake e le gore motho o sala a e dira, goba ntho e ne le ete fela e nnyane e le gore sala a e dira ya o koša pele bohloko. Then after yona o thoma nagana tše dingwe gape tše dintšhi tše le gore o dirile tšona pele o thoma ba bohloko. Ebile ga o sa nagana ka ena fela, le ba le bangwe ba le ba bantšhi ba le ba o dirile dilo tše dimpe kwa morago, o thoma nagana ka bona, and then the more naganang ka bona ke the more pele bang bohloko. Then o thoma o tshwara ke stress, ke di-negative thoughts. And then once fela o thoma o tshwara ke stress, ga o sa kgona pay attention to dilo tšeo le gore wena o santse o di dire ka se sebaka, o thoma o dira di-mistakes tše dintši. So this week o ka ke hwetša o le balanced, ba re dula fase, o connected to your soul, o connected with your inner child. Ba re a go be le stability ka ra phelo ba gago, a go be stable. Yes, o ka diragala dilo tše e leng gore di tla go makatša, ke di maaka mo go wena, dilo tše e le gore a se dilo tše di botse, but ge di hwetše le gore wena o stable, o na le a stable foundation, dilo tšeo di ka se o tšhikintšhe le ga tee. Ge e le gore it's a spiritual war, ya hwetše le gore ge e tla mo wena you are stable, you are protected, o tseba mo o emeng gona, a gona ntho e tla go e dira nthoo. Marumo ba o fošang ka ona a tlo no boela morago mola a tšwang gona. Ga a fitlha mo wena a bouncer a boela morago, a ka se go gobatše, gore a re ke ka mokgone o tla ba ntše diang o fenya manaba a gago. Ge o le stable, o kgona go dula fase wa connecta to your inner child. Ge moleko o etla o kgona go dupelela e sa le ka pela, kore o kgona go kry a warning ya gore something is coming, and then wa ke protecta le go feta. Then ka tsela ye meleko automatically e boela morago. O tlo kgwetša o thabile this week, o ena le balapa la gago, o ka kgwetša o nagana kudu ka balapa la gago, kudu ka ile gore o bereka kgole le balapa la gago, goba o tsena sekolo kgole le balapa la gago. O tlo kgwetša o nagana a lot ka bona, and o ba nagana in a good way ka lethabo. And ge wena o ba nagana ka lethabo le lentšhi mo pelong ya gago, le bona ba receiva lethabo leo mo pelong ya bona. O tlo kgwetša le gore motho ola o naganang ka ena, ge e le gore ka nako ene o before nagana ka ena o ba tshwenyetše ke something, a tshwenyegile mo pelong ya gagwe, goba ebile a ena le negative thoughts,
mara the minute o monagana ka lethabo ka lerato, then automatically energy ele ya gago ya mo affecta, energy ele botse. Then energy la e fitla kwa wena e kuba di-negative thoughts tšela, e kuba di-worries tšela nago le tšona mo pelong ya gage. Then mothola out of the blue, out of nothing, o no kwa se tša thomile go thaba a sanana ka dilo tšela. Di-negative thoughts di tsamaile, then go tla di-positive thoughts mo go yena. Go tla self-confidence mo go yena, ga a sa kinyatša. That fear yela be go I feel before wena o nagana ka yena e tsamaile. Then go tla confidence mo go yena, go tla strength, go tla bravery mo go yena. And then mangwele a gago ba bolela ntwela gore ba na le wena all the time. And then ke ntwela gore ka nako ngwe kwa o nyamile, ke phe nako ya go rapela, ke phe nako ya go connecta le bona, because ba tla ba gona mo gaufi le wena go tšwela pele ka go tšhireletša. And then ba sa tšwela pele ba re wena ba re e ba le nako ela ya go ke thata this week, nagana ka wena this week, ke peye pele this week, checka dinyakwa tša gago gore na di ka tsela ya maleba na, o kgona di fitlhelela na pele o ka nagana go thuša motho mongwe outside. Checka wena pele, o ka se kgone go ntšha letlhokwa mo leitlhong la motho mongwe mo le le gore wena leitlho la gago le thibile ke kota. Ntšha kote o pele mo leitlhong la gago, o tlo kgone go ntšha letlhoka le le lego mo mothong o mongwe. Go ra re ke thuše pele kore wena ka bosone o make sure bophelo ba bo right, o phetse gabotse, o thabile, o kgotsofetse ka dilo ka moka ka ra bophelo ba gago, then ebe gona o kgonang go thuša motho o mongwe. Go na le batho ba bangwe ba e leng gore ga ba ke naganele, instead ba naganela batho ba bangwe. Motho ga ka ra tshwere the last 50 rand, motho mongwe a tswelela a re ga ke na sešebo, ga ke na 1 2 3. This person o tlo tša that 50 rand a fa that other person gore a kgone go reka sešebo. Ga a tlo lebelela pele gore okay nna for now ke gabotse na, ke na le dilo tše ke di nyaka gona, bana ba ka ba gabotse na, bana ba ka ba na le dijo na. Okay ge le ba na le dijo for today, tomorrow gona goba the whole week ba na le tšhelete ya borotho na. Instead this person o tša tšhelete la go rekela bana borotho a fa that other person, and that other person o mofa o se sure ya gore na o botša nnete or o botša makana, automatically tla wena o botša something, wena wa believer, wena wa mo thuša. Maybe this person o na le everything, go ka ya ka gage wa bula diraka di-fridge, o kry-a go tletse go tlala wa kgwetša this person tšhelete wa inyakela eng, motlho mongwe go reka senomapholi ka yona, goba go no e waste on something, goba go oketša dilo tša ka gage. Mara wena bana ba gago a bana borotho, yena ebile go na le everything, dilo tša go tšhatša marotho di gona ka moka, wena le ete ya go tšhatša borotho ga e gona. And then o tšea yela mafelelo ya go reka borotho o e fa mothola. So ke peye pele this week, and bea balapa la gago pele before ka nana o thuša the other person. Go thuša motho is not like go mo thuša ka tšhelete all the time. Yes go bona gore motho ke nnete o desperate, motho ke nnete wa tsa keng o kwele botlhoko ba o tlhophegile. Yes o ka mo thuša ka yona nako e nngwe ga ile gore wa kgona, mara checka dilo tša gago pele. Nako ngwe motho o mo thuša le ka maele, wa mo thuša ka maele gore wa mmotša gore okay ka gore ke a bona gore o phela wena le problem so problem ya tšhelete, dijo, things like that, and at least o kgona go ba le this much ka kgwedi. Why o sa dire 1 2 3? Why kore o fe motho maele gore le ena a tseba gore o swantše a be stable, bophelo ba bo swantše bo be stable. E se ka ba motho e leng gore ka metlha gore a ja o swantše a kgopele pele, o swantše a ke thute go ke providela. Ke ka mokgwa le gore o swantše o advise motho mongwe ka gona. So this week o tlo ba le more creative ideas, more thoughts, like ba se ba boletse ka di-negative thoughts gore di ka ba gona, o swantše di phušetše ka ntle, at least go be le positive thoughts. Maybe o ka kgwatše le gore this week monagano wa gago o ba busy too much, o nagana too much, mara make sure ya gore o se ka nagana ka dilo tša koša bohloko, nagana ka dilo tše di botse. And then when coming to communication go bolela le batho ba bangwe, o tlo kgona go ke expressa
ga motho a o kgopišitše a dirile something se e le gore se go kwešiše pele botlhoko o tlo kgona go mo approacha in a good way wa nna le ena fase wa montšha gore 1 2 3 ga ke e rate goba 1 2 3 ga se ntshwara gabotse. And o ka kgotsa gore maybe ko Amerikong o swantse o fe di-presentation or something goba o swantse go na le ntho e le gore ko bolela le manager wa ka yona but o bo o tšhaba go ya go yena o bo o tšhaba kore there was this fear in you. This week o tlo kgotsa gore o kgona go mo approacha wa bolela le yena ka ntho o e kgopelang mo go yena maybe o kgopela increase o tlo kgona go ba le maatla we a go ya mo wa bolela le yena ka gore mangelo a gago ba na le wena on your side. And go ya mola go yena o ile ka dithapelo o rapetše pele wa bolela le mangelo a gago wa bolela le badimo ba gago whatever tlang go e bolela whatever e tla tšwa molomong wa gago respond yo tla go e hwetša from motho o tlo o bolelang le yena e tla ba a positive one. A ka dumelana le seo se bolelago a o phethela ka mokgonyakang ka gona goba mohlomong a ka pala ko phethela immediately mara ka o tshepiša gore ke a understanda situation ya gago and ke a o tshepiša gore re tla bereka le yona. Maybe ke motho le gore o bereka company e itseng le bereka company e itseng ke manager wa gago le yena o tabela o santše a iše pele a iše di-HR jalo jalo ka senapare okay it's fine ke tla o fa increase a se yena patelang company ke yona e patelang mara o tla o thiletša o tla go fa tsebe ge e le go na le di-presentation o tlo kgona go bolela o ka se be le dihlong tšela ge e le gore go na le ntho e le gore e tlo santše discussiwe ka meeting o ka se be le dihlong o ka se be confused ba botša di-questions o tlo kgona go araba exactly ka mokgonyakagang ka gona. Ba botša ba re go na le taba engwe e le gore e tlo tšwelela ke taba e le gore e be le sephiri se khipile ke motho o mongwe goba batho ba bangwe maybe sephiri se se tlo koša pele bohloko goba se tlo go makatša o tlo ipotšana kgante why motho a ile a khipa tabe so kgante motho kgante ga trust goba why motho a ntirile 1 2 3 ba re ka nako nngwe go na le gore o kwatiše ke tšona diphiri tšeke ge di tlo tšwelela ka nako nngwe dula fase o nnoši pele o ka kwata dula fase o nnoši o kitokele ka re ga dieta tša mothola o bone gore na mothola go diragetšeng ge nkabe e le wena o le ka re ga dieta tša mothola wena decision eo o be go tlo itšea at that time under di-emotions tše motho a bego a le ka re ga tšona e be e tlo ba decision ya mohuta mang. Ka nako nngwe batho ba dira dilo and then ntho e la kgotšela gore at the end ge wena o tlo ekwa pelo a e tlo ba bohloko. Ka nako nngwe understanda the situation a rena why motho a dirile ntho e so ge nkabe e le nna nkabe ke dirile eng ke ntho la gore tlogela go judge too much. Sometimes ga ra tshwanela go judge batho instead ya re wena o judge mothola why o sa nne le yena fase wa mmotša gore okay 1 2 3 ye o e dirago ga e gabotse e ka go bakela di 1 2 3 goba e ka bakela batho ba bangwe di 1 2 3 why o sa dule yena fase wa mo eletša rather than o mo judge pele o judge yena that person wena ke eng dilo tše le gore wa di dira tše e leng gore ga se tše di botse ke eng dilo tše e leng gore wa di dira tše e leng gore kore go di dirile batho ba bangwe ba šala ba ekwa dipelo bohloko o gata bomang le bomang maoto menwana ya maotong ke bomang batho bao ba gatang then mola bone gore wena o clean ga o direle batho bangwe diphošo then e letša batho ba bangwe ge o se ka kitimela go jaja motho o mongwe ke ntela re ka nako ngwe maybe le re ke ntšhe ka rata batho ba bangwe o se ka kgotsa everyday motho le beletše rona mang o dirang mang o dirang ke santse ke tsebele nna ke le motho rona nna ke dira eng ke eng diphošo tše ke di dirago ke eng dibe tše ke di dirago then kgone o tseba gore I'm not on the right track ke swanetše ke stop o dira 1 2 3 the minute o ntse o lebeletše motho o mongwe tša gago di a senyega ene ge di senyega napile ntho e tliša letlhoyo mo pelong ya gago e tliša mona mo pelong ya gago because ba lo ba lebeletšeng dilo tša bona mafeletšo o bona dilo di sepela gabotse ka kala re wena o payile too much attention mo dilong tša batho ba bangwe ga o sa kgona go lebelela ga o sa kgona go fixa lo tšago di a senyega then ge batho ba le ba ba successful then ke thoma go makala gore wa bona ba successful jaaka di sa loke yes jaaka a di loke ka baka la gore
ke be ke sa di lebelele, ke be ke le busy ke lebeletše dilo tša batho ba bangwe, ke be ke sa bone dilo tša ka di a senyega ka ka la re ke be ke lebeletše maphelo a batho ba bangwe. Then mona o thoma o ba gona, ditlhoyo le thoma o ba gona, ke mo e le gore boloi bo tswa gona. ba tšwela pele ba re whatever o berekang ka yona this week, whatever o itirang this week ke ntho e leng gore e tla o tlišetša tšhelete, e tla o tlišetša dilo tšeo di nyakang ka ra bophelo. Ba re kudu ka o šoma mmogo le batho ba bangwe o tla ba successful. O kithuta se seng from bona, le bona ba kithuta something from wena. Ge re phela re le jalo, re phela le batho ba bangwe, it's a way of learning. Motho mongwe o kgona go fatlhoša matlho a go bontšha se sengwe, ntho e le gore kgalentše le mo pela matlho a mara o sa e bone, but once that person a bolela ka yona that thing, then o thoma go e bona that thing. Ka o no bolela ka yona ntho ela o go butše matlho, so go ra gore o learnile something that day. So ka o phela mmogo le batho ba bangwe, re šoma mmogo le bona, ke ka mokgwa le gore re a gola mo moyeng, re a gola, re ba bohlale, re kithuta se sengwe. O kgona go kry-a more knowledge from someone else, o kgona go kry-a more trainings from someone else, and dilo tšone tšeo o kithutang tšona ke dilo tše le gore di a go thuša, di a go aga, di aga mogopolo wa gago. Instead ya gore o thoma o tšwele pele ka o nagana ka tsela ela e bego e sa o thuše, o thoma o nagana the right way. Ge e le gore bo le tseleng o tshwere tsela e leng gore e o iša lefifing, goba tsela e leng gore e phatlalatša ditšhelete tša gago, o thoma o bulega matlho, o thoma o boela tseleng ya nnete. Okay, ba setse ba boletše taba ya gore o ka no ba le a spiritual attack, batho ba batla go backstepper. So yona ntho o swanetše o expected this week e ka nna ya diragala, but ba se ba boletše gore a ikgwetše o le gabotse mo moyeng, a ikgwetše o le gabotse mo mmeleng wa gago, then o tlo e fenya nthowe. So mo ba tišeletša taba eo ebile ba re wena ba re o fenya mana ba gago this week, o ba fenya. Ge e le gore motho ne a expectile gore wena this week o diragalele ke 1 2 3, dilo tšeo di ka se o diragalele, di ka se diragale le ga tete. Ntwa ya semoya o e fenya this week. Mana ba gago ka tšona diphiri tšela o kgona go bona rena mana ba ka ke bomang, batho ba ba nratang ke bomang. Ka go kepea pele ka mokgwa le ba rile kepea pele, o kgona go bona rena mana ba ka ke bomang, batho ba ba nratang ke bomang. Then o fenya manaba a gago. Le bana ba le batlang go wena ba tla ba gopela tšhelete, motho a ena le tšhelete, a ena le everything, a tla wena go botša makara a ke na 1 2 3, o kgona go ba bona. Ba se ba botše ba rile ke peye pele, it's okay o thuša motho mongwe, mara checka pele rona wena go na le ntho o tla šalang ka yona na, wena o gabotse na. Rather than o thuše motho ka tšhelete, why o sa mo thuše le ka maele gore next time a kgone go ke thuša. Okay, ba re this week o kephe nako ela ya go emiša dilo, o pause just a little bit, o be le nako ya go resta, ya go khutša, enough time ya go rapela, enough time ya go bolela le manyolo a gago le badimo ba gago ba le go mokganyeng, enough time ya go ke searcha, connecting to your inner child, o ke searcha mo pelong ya gago, o bone gore na ke eng dilo tšeo di dirang wrong, ke eng dilo tšeo di dirang right, gore tšela o di dirang wrong o kgone go di dirolola. Wa checka gore na am I on the right track na, ke sepela tseleng ya nnete na, a na dilo tše ke di dirago di tla mpha katlego na, a na di-decisions tše ke di dirago di tla mpha katlego na. But this thing e tlo o thuša gore o bule ka matlho a rena phela bulegile, but ga re bone, we are blind, le rentši re butše matlho, ga re bone dilo tše di leng mo pele ga rena. Meleko e atla, meleko e eme pele ga matlho a rena, mara ga re e bone.
So kaofela o cleara your mind, o connecta to your soul, ke tsela e leng gore o tlo kgona go bona dilo tše di leng mo pele ga matlho a gago. Ke tsela e leng gore mangelo a gago ga ba etla go wena ba bolela wena o tlo kgona go bakwa. Yes, ba rona motho le rotlo mo thuša goba batho ba le rotlo ba thuša this week, it's okay. Ga motho a tla nyaka thušo mo go wena ka mehla mo thuše ka thapelo, connecta le mangelo a gago, bolela le bona, connecta le modimo, o mo kgopela o fe maatla a gore o kgone go thuša motho ke, o kgone mo fa maele a nnete, o ska kgotsa mo file maele a leng gore a mo wetša. Like yena motho le le gore ka mehla o phela tla go wena a kgopela tšhelete, ga a sena sele wa tla wa kgopela ka mehla wena wa mo thuša, ga o moagi mothoki, ga o moagi, wa mo tlaetša. Let's say ke nnete motho ga ana selo, wena ga o moagi ka o phela mo thuša, wa mo tlaetša. A ke wena ga itla ka mehla a kgopela tšhelete wa mo fa, ga o mo thuši, se ka nana gore wa mo thuša, wa mo tlaetša. Yes, la mathomo ka mofa, la bobedi o ka mofa, la boraro le ga o tlo mofa but o thoma o bolela le yena, wa mofa bohlale ba gore na a ka ke thuša jwang, ke eng dilo tša ka go di dira gore a kgone go ba le tšhelete. Wa mo advice, let's say motho le yena wa bereka o ba o na le di-means tša go dira tšhelete, but maybe ga a kgone go šomiša tšhelete ya gabotse, ya tsena ya phatlalala. Ga a seno ba le tšhelete, motho la o leba kae o yo ja tšhelete la o spenda tšhelete la o sa gana selo, wa o sa dule fase le motho kwa mo thuše ka maele. Motho yena every ka mehla ga gola o tša tšhelete la o leba kae o spenda tšhelete la o sa gana selo. Gare ga beke motho la wa tla every week o setse tseba gore o tlo tla during the week, la boraro la bone o tlo kgopela tšhelete ya transport, mphe bokete goba nkadime bokete. Wa o sa dule motho fase wa mo ruta gore a die budget, a ke thute go šomiša tšhelete ya ka bohlale, tšhelete ya e mo laste kgwedi ka moka. Ka nako ngwe this week o ka kgwetša o bereka too many hours goba o bereka boima ebile o lapile. Ba re balansa dilo tša bophelo, tlogela go goga maoto, tlogela o postpone mmereko wa gago. Ene ka nako ngwe ge mmereko e le montši mo go wena o le boima, kgopela batho bangwe ba o thuše. Ga e le gore mo o berekang gona o bereka batho ba bangwe, share mmereko wa gago le batho ba bangwe ba o thušona. And then ba re o ka ke kgwetša e le gore ga o phele gabotse, maybe o na le bolwetšinyana, ba re bolwetši bo tla bang le bona this week bo tlo causa ke stress, because wena o ke pusha too much, o bona le mogolo o postpone, o santse o dira mmereko a o dire, o no goga maoto wa re ka di last minute ba gona o thoma o dira mmereko ola, then ba re o ke bakela stress ka raphelo ba gago, and stress se se jang se bitša malwetši. Ba re o taba le a challenge, a very sweet challenge this week. Ntho e le gore e tlo diragala e ka ba a challenge to you, but e tlo ba challenge e le gore it's a lesson to be learned. O tlo thuta something ka yona. This thing o tlo kry information e itseng ye le sa tlo thuša in future, information e le gore e tla thuša o tliša tšhelete ka raphelo ba in future. And then when coming to documents e le rona documents le sa tlo di sign, bala documents tšeo gabotse before ka di sign, se ka sign ntho sa itsebeng. Mo founung ya gago go ntse o tsena di-message ba re gotla moki o winne bokete-kete, mara wa tsa gore wena a seng kwa tsenela any competition, tlogela go gotla dilo tšeo, ke ka mokgwa ba le scamang ka gona. Wa tseba gore wena se o disilo, mara message wa tla ba re order ya gago re reservile, re santse re tliše, but o santse o patele this amount gore kgone go deliver order ya gago. Mara you know very well gore wena se o disilo, wena wa thoma go tla mola ba re patela, wena wa thoma o tsena di-internet banking wa patela, batho ba le ba utswa tšhelete ya gago. After that payment o tla bona next time o tlo kgwetša tšhelete ka moka e sepetše ba itšere ka moka. So are protecting dilo tša rena, ditšhelete tša rena tše re di berekelang ga boima, re se ka ra dumela batho bangwe ba re scammer. This week e tlo ba beke e botse when coming to ditaba tša marato. Go na le rato le lentši between wena le molekane wa gago, maybe le ka nna le diseta go ya somewhere go ipsina, a romantic evening.
a romantic date. Maybe ge le gore ya single o ka kopana le motho le gore wa morata goba there's this person o nang le ena wa kena molekane wa gago lately bo feel o ka re motho wa ignora motho 1 2 3 maybe o santse o dule fase go kgone why motho a behavior like this matšatši a khelekgono. Maybe this person o na le some things tše gore o go through tšona. Maybe o na le too much stress ka raphelo ba gage, that is why a sa o fe attention. Maybe go na ntho e le gore ya mo tshwenya mo pelong, wa tsaya ka selo se se o tshwenya mo pelong ya goba mo monaganong wa gago ga o kgone le o concentrate le go dutse le motho mongwe a bolela ebile ga o mokwe because wena o tshwenyegile and that person o le mongwe o tlo bona ka re wena ga o mo fe attention mo la sa tse gore wena o tshwenyegile. So ya banthela gore go ena le mathata o se ka tša mathata wa bja ka mo pelong, bolela le molekane wa gago a tsebe gore na go diragala eng ka raphelo ba gago, then a ka kgona go thuša ka maele. And ka nako nngwe le ka ile gore this other person a ka se kgone go thuša ka maele mara the minute o mmotša mathata a gago wa imologa once fela o imologa and then di-positive thoughts thoma go tla le mangelo a gago ba thoma go tla mo go wena ge ba bolela wa bako ba kgona go fa direction ya gore no dira 1 2 3 this problem o ka e solva so goba ba re wena ba re yes ra e bona problem and a se problem ye le gore o ka e solva ka speed. Maybe it's a financial problem mara ba re wena ba re but o swanetše o focuse o se ka nagana too much ka yona ka tsela e le gore e o koša pele bohloko o tlo tšwa ka ra sona sekoloto seke, maybe ke sekoloto o tlo tšwa ka ra sona se patele ka lethabo se ka se patela o tshwenyegile mo moyeng, maybe o rekile koloi and then dilo a di tlhakane ga o kgone o manage go patela koloi eke dilo di boima goba o se no fetša go patela o šala o sena selo and then ya go stressa ene o sa le kgole le go ifetša o sa emetše ke 3 more years. So wena o nagana ka yona sekoloto seke o se tšona gore ke tlo ba kae for 3 years 36 months ke tla ba ke le kae mara then ntho e thoma o tshwenya mo pelong wa bona gore o šala o fitlha 36 months yela o swantse o fetše patela sekoloto se o tla ba o tshwere ke bolwetse ba pelo, o tla ba o tshwere ke di-high blood, o tla ba o bethile ke di-stress tše dintši, o tla ba o setse o nagane le o ke polaya mara ba re wena ba re ntho ya se ntho e le gore ka e fetša ka speedinyana ka kala re tšhelete ye nyakegang ga ona yona in cash mara amogela sekoloto seke nagana ka dilo tše di botse tše le gore koloi ke o thuša ka tšona and then nagana rona what's the reason ya rona why o rekile koloi eke gore o kgone o dira 1 2 3. So concentrate mo dilong tše gore at least I'm able to do 1 2 3, I'm happy on the other side and then ge o le happy ka ntho ene o ipatelang ka bohloko and then le go yo ipatela ga o sa feel ka re o ipatela bohloko o tlo no kgotše le gore wa tseba gore yes I need to pay it because I want this thing gore e be yaka ke noši full time. So ke dilo tše le di tlo diragala this week and then go ba batho ba ile gore le rata di-poetry le rata art ke be ke botse eneke ya go bontšha bokgwari wa gago. Go ba bangwe well a re kgone go opela nna o tshwanela kgone go opela a sena sekgwari ka bopeleng ke na le shade mara ke rata music ke rata go theeletša motho a se tša opela batho ba kgona go opela kudu ke rata go ba theeletša go jena ko ngwe bile ke ipotša kere why modimo sa mphe this gift ke nane ke re ge nkabe ke kgona go opela ke be ke tla phela ke opela ke be ke tla dirang ke be ke tla dirang wela ke kgone go opela it's okay ga ke na this gift ke na le di-gifts tše dingwe tše di itseng it's okay let me e re ke tšwele pele ke theeletše batho ba ba kgona go opela ka re motho ke motheeletše a opela ka lentšu le le bosele modimo mo file lona ke a thaba and then on the other side le be la rona wena talent ya gago ke e feng le wena talent ya gago go ntse o itšweletša mo batho ba bangwe gona batho ba ile gore ba e rata wa ba thabiša maybe talent ya gago ke ya go advisa batho ka something tšwela pele ka re o gare o aga malapa ka talent ya gago o gare o protecta batho ba bangwe ka talent ya gago o dira gore motho a tshwentše ke tša lefase a ena le mathata a ditšhelete mathata a di-relationship mara the minute a theeletša talente e la gago goba a e lebelela a e tlhalela
motho la wa lebala ka mathata a sepela ka moka a šala thabile. Wena ke ntho e le gore ke talente ya gago, e tšweletše talente ya gago, o thuše batho ba bang ka yona. O tšwele pele ka o theeletša ditalente tšela e leng gore batho ba na le tšona wena ga ona tšona, mara ka ditalente tšela tša bona tšela wena o šala o thabile, mathata ka moka na ona a phatlalala, o šala o thabile. Ka boka la gore why re santse re thabere le batho, ge re thabile pelo tša rena di kgotsofetše, re kgona go attracta tšhelete, re kgona go connecta le the universe, ra kgona go attracta mahlatse le mahlogonolo. Dimpho tša rena tša go mangelo a rena tša go modimo tša go the universe di protected, baloya ba kgone go dutswa because rena re thabile. Mara the minute re se re thabe, re thoma go balabala, re thoma go tshwara ke di-stress, automatically those blessings baloye go easy for bona gore ba di tšee because they are not protected. Re thoma go attracta eng? Di-bad luck. Okay guys, ke yona reading ya rena ya this week. Ke a tshepa gore e tla bolela le lena, and ke a tshepa gore le tla thuta se seng from this reading. A re kopanang gape bekeng e latelago. Ke a leboga. Thokoza.